Tata ntukusima wekiro kya hati. Twizire no kusima Mukama. No muhimbo. Hawe ebirungi ebyo tukolire. Webala habo kutugonza. Webala habo kuba tuberire mwesigwa. Mukama ekiro kya hati twizire kusaba. Otusukura obwomezi bwaitu Mukama. Tumanye ekiwa tuhangire. Tumanye emirimo eyotutegekire okukora. Mukama tuleke kubuura mu bintu ebitakukonyera obukama bwawe. Mukama tuleke kubuura mu bintu ebyo taratwetira kukora. Ekiro kya hati tusaba Mukama abakama. Amaizi agobomezi agakugera kuruga akitebe kyawe. Gaijomba omezi bwaitu Mukama. Gatwojeho byone bitusobire. Gatwojeho byone ebikutuletera kutasemera mu maiso gawe. Tusobole kwemera nk'abantu abakukoreke kubategekire okukora. Mukama tusikeho byona ebitasemerire mu bomezi bwaitu. Mukama tusikeho bona abakutulemesa kukora ebyogonza Mukama wange. Ekiro kyata omwibali ya Yesu. Tusukure emihanda yawe. Tusukure ekitwina kukora Mukama. Leka tukietegereze. Leka tukimanye. Leka tutunga amani ngo kirubateramo omwibali ya Yesu. Mukama tukonyere kutasisa obwire. Bible negamba murubatenka abagezi, mutarubatanka abadoma, mwetegereza obwire. Ai Yesu tukonyere kwetegereza obwire obutukomereramu. Ai Yesu tukonyere kukora ebyogonza byonka. Obwararaho ebintu ebitukukora Mukama. Ebitakunyumiza ibara lyawe. Runde Mukama ebitakuhesa kitindisa. Ntusabe ekiro kyati obitwoleke Mukama bakama. Kandi okutabitwoleka kwonka. Otukonyere Mukama kubiha mbomezi bwaitu. Otukonyere Mukama turubate tuberugeho mwibali ya Yesu. Obara baramu abantu mbomezi bwaitu Mukama. Abakutulemesa kukora ebyogonza. Abakutulemesa kurubatera mahande yowategekire. Ekiro kyati Mukama tuhamani. Tuhemba abazi. Tuho kuganjwa maiso gawe Mukama. Abantu abatusobole kurubata tukabarugaho mwibali ya Yesu. Araho abantu abatwayesibireho n'enjegere. Ekiro kyate enjegere zintu zicho mwibali ya Yesu. Abantu abatwayesibireho n'enjegere. Ekiro kyate enjegere zinizicweko mwibali ya Yesu. Abantu abatwesibireho batulemesa kukora ebyaruhanga agonza. Batulemesa kurubatera mu mihanda yawe. Batulemesa kujuna ngo kutusemerire. Ekiro kyate enjegere zisibire n'abantu nizicweko mwibali ya Yesu. Nizicweko mwibali ya Yesu. Nizicweko mwibali ya Yesu. Nizoke bwomuro mwibali ya Yesu. Obwarabaroho ekigoye kimwe twayesibire n'abantu kuraba mu kunihiza, kuraba mu kurahira, kuraba mu ndagano. Ekiro kya hati abantu abo baraba batakutuletera kugonza Mukama. Ekiro kyate ebigoye ntubicwa. Ebigoye ntubicwa. Okunihiza okunutukuchwa. Okurahira okunutukuchwa. Endagano ezinutuzicwa. Omwibali ya Yesu Kristo. Endagano zone zekidime twakozere n'abantu. Endagano zone zekidime twakozere n'emyoyo emibi. Endagano zone zekidime twakozere n'abantu ababomezi bwaitu mbiro byenyuma. Ekiro kyate endagano ezintuzichwa. Ntuzichwa mwibali ya Yesu. Okunihiza okunutukuchwa mwibali ya Yesu. Okunihiza okutwakozere. Okutali kubwaruhanga. Okutwakozere mu mubiri. Okutwakozere habo kwegomba kwaitu. Ekiro kyate okunihiza okuntukumaraho munesagama ya Yesu. Mukama tuganyire. Mukama tuganyire abakurubatera mu mihanda etali yawe. Mukama tuganyire nambire tugondeze kusemeza abantu mukigaro cyo kusemeziwe. Mukama tuganyire nambire tuserwire kugonza abantu twakira Mukama mukigaro cyo kugonziwe. Yesu ntukusima habo kuba no chabuli bintu byone byatusibire. No chabuli njegere zone zitugare nyuma. No chabuli kintu kione kizira mbomezi bwaitu kyatulemesa kujuna nko kutusemerire. No chabuli kintu kiona ekitulemeseze kukora ebyogonza. Webala bwembabazi zawa Yesu. Webala bokuba n'otugonza. Webala Yesu abakuba kuruga kiro kyatu tujja kurubatera mu kugonza. Okugonza okwikiro kwa Ruhanga. Mukama webala bokuba kiro kyatu nojja kutuyihayo hona na metubere ntwesiba n'abantu abekirima. Bible negamba ngututesiba hamu n'abantu abatajunire. Mukama kiro kyatu tuganyire nambere turubatire n'abantu abatajunire. Tuhabagonza n'okukiranko kutugonziwe. Ekiro kyati ntwechwaho endaganezi. Ekiro kyati ntwechwaho enkoraganezi. Umoya arkwera natukonyera abo kubaita tusobora kubechwaho. Abandi tukabagonza kumara obwire.
bitomo yarkwerekero kyate natugonzesa Yesu kugira ngo tukugonza abantu. Mukama ntukusima leta mbomezi bwaitu abantu abarayongera kutukonyera kumanyiwe. Mukama leta mbomezi bwaitu abantu abaratugonzesa Yesu kugira ngo tukumugonza. Mukama leta abantu abaratukonyera kusoma ekigambo, kusaba, kusera amaiso gawe, kusiba. Aba abantu leka batusange kiro kyati baturole kandi batumanyire kandi leka neito tubamanyiro mwibale Yesu. Leta abakonyeze mbomezi bwaitu Mukama abakama. Ntukusima ukube kirima kirabiro. Nawe biremba kileta mbomezi bwaitu barugiremo. Webale Mukama akabenu byono bihulire tubisabire kuraba mwibale Yesu Kristo Mukama wetu. Amen.